Radio Bulan Dua Vata, Mekauti Kenda Vata Mai, Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseayani.
Bulan ni mata vinaka tale mai se venga na vanua ni sama tiko mai kena na kapi vinaka ni tu si tenda ndai na kitini karu ni singa ni bula September au kenda waki kia muni tiko ya ni se venga na vanua ni sama tiko mai kena nduindi tiko na singa nduindi na vanua nduindi tali tuka na ngauna yenta waka vinaka ni rao ni mai sama ka dua wata tiko na nonda wata watongo na nonda wasi ni ngona wata na kapi vinaka ni kua me wakana kene waka rao nonda programa do rongo di tiko ana vea kavi ni moniti ke na wakarombuka o ya mai na tolu ke na vitu na kaloko. Lewa na programa do mai lewa na tiko na nonde wasine ngona vata ana vea kavi. A kavi ni kua ni oti na vai na tini na miniti o sureti ke mni moni sama tiko mai da na rongo da tiko kina na nonde wasine ngona wakatoka i tiko mo ya balata ndeo na gaida lata me wakai do vitu koni tiko kina na Lincoln Heritage Life Insurance. Life Insurance kanga niti kenda na itoke kenda na kaiviti kanda sama iwa kei tiko ana vanua le bongo Amerika ya ni oti na ono na kaloko ena kavi ni kua o sereti kamni talitunga ke na dona pital noa ke tona mai waka e dhora tiko ani ke rona turanga ona nge waka madhala te ki roi tiko ani ena dona ngona leka ngongo ke la ni wungo be kamni o ni na talitaka na ni tona mai betal noa tiko ena kavi ni kua ngo ena ke na nonretu waka roi tiko nga ke na waka moritiko na Feast of the Tabernacles na kia na buka tiko na wangabuka na Fiji Airways mai viti me ave ani ki Jerusalem matani ngona mena ngai buka tiko kia na ndona wangabuka mai viti ki Jerusalem direct flight kia ni tuku matela lai ningai sama tinga mai ki tona ke me vital no tiko ni kino ya ana ono na kaloko na kavi sarangani kua ya Dando wakabinubina katiko ki vera tono waka lesi mai nai lolo TV nai rongo karton do beba karo taki tiko me kina dando me rongo ave tiko yani na nonda I wasini ngono watongo and a radio bulando vata nomini tokani go una bonida kua au kenda waki kemuni sureti kemuni mendana vese mati tunga yani and loma ni vidana ya wongo kau kere kemuni talanga ke waka singe mateni ngono ni sama mai ninge wasia tonga yani na nonda vata watongo do tokana share dona like kena vivu ke sar teko bakalebu na kena ndau rongo di tiko sen kena didi baki tiko na nonda bata batongo na radio bulando bata da sana sema saramande ningo kirtono bakale silesi mai na lolo TV na nonda rongo na singa levni ko tu city na katini karoni singa ni vula September ngandrebe metumbu na kenre sauna na sibulai ngandreba na vuni lao bode mo membale mauti na roni ngole kibon ngotani me kuo na ulumbale me labiti na ibo rauni dito kataraba Wandin dinatakana ministeri ni mbula kena venga rabi po buniwai ni sabaya dhokati kuna nonra ya lina nasi na ngonungu na kena rawa ni rabaya dhora po binaka na tubo ni venga rabi mebaka ero katikina na nasi na tamata daga libundu ena venga rabi na loma ni ministeri na kena ndikebi na lenga tarati kuna wili venga rabi ni nasi na nonda bunua kuna na minister ni mbula Dr. Antonio Lalambalabu ni ratu usana mbiuta vida na tuba merau ni ramaru ina nasi na loma ni ministry kapagakina na kena bago tumura na ministry na ken risau na registered nurses me lago bata kena mbalabu ni ngauna ni non radaka e bago na baka samungo merau ni rakila na nasi na bimbi ni non rabengrabi na loma ni vida bata na mbaki
e kuria ni ministry ena tu taka na kena vagalili taka na internship program mana tini gawalu na bula kina tini karu na bula mero ni suli na ngalala kibir na buli nasi kara savada bara na tini karu na bula marasa la kibengarabi baga attachment kina taunda kuni be korlelebu kameranga indike be koto mai ber na nasi kara savengarabi makawa tingo mai nuitaka na National Sustainable Tourism Framework metarada kendo na raibotu membaleta na tamban ni sarvano eviti na tini na embaki mayongo na itubutubu ni embaki tini me baruta kendo na itubutuba me bagam bulum taki kabaga binaka taki na itutu ni bisi ni daga ni sarvano eviti kame na maka ngangandri ni besinga ni mataka kane bugu ni Prime Minister ka minister ni sarvano William Ngavoka ana nono sulia na nono itugu ni bengarabi ana mataka ni kuwa ni sarui dedere nangangandri ni sarvano eviti ka ko na kena to yutakin suitu ni bengarabi ngo eliutaka indona committee ni beliutaki baitu ke ka oka kina na ministry ni sarvano kena songo ni sarvano kena itoka ni biba torda ketaki na minister ni dagadaka rarambasena public works so ro Filipe Tuisawau sabari tagamai ni tubutubu ni bengarabi ni ministry ana kena tomani na tasil takini ngauni sala mai bono lebu o balau tabi uni kei kandabu kuria ko Tuisawau ni sati ko ni tubutubu me sana tigabu me baga binagataki na ngauni sala mai tabi uni na Secretary Liuni songo ni Fiji First Ayaz Sayed Kayum sa kereti ko kina matabila wai me sabisu taki ni bika baga tule wataki kina matabila wai membaleta na nona mbali mauti mena rau kina bua mengole ki Australia ke Singapore baga lewe ni na ibola kerkerongo ni kuwa ki wana turani lewa chere mai sabo kasanga baga tule wakina ni mataka ana kena sanga itiko mendona ibola kerkere ni nona mbali mauti tukuna na loya ni Kayum ko Devnes Sharma ni nakilebu ni nona ngolongo ko Ayaz Sayed Kayum melaki matataka indona nona itoka ni sena klein ki Australia kamenga ibuka saraki Singapore melaki ndikebitali kina bagabunu wa imembaleta na nona uto tukuna ko Sharma kina matabile wa ni sanga nindona ibagandina etiko ni na sanga ni lesumai ko Kayum kina nonda bonua tukuna ni ko Sayed Kayum embete kitigo nandona dala na nakili bundundo ni nona ngole kivalangi sai kwa melaki lore bobuni wai tukuna ko Sharma ena matabile wai ni ko Sayed Kayum ena ngandre ba me lesu tale mai me raw ni mai baga sabsaba takini rong ni adana tukuna ko Sharma ni nona redi bobuni wai esa daba ena ndona be mamma ne mbaki sauti kena nona lako ungo tolu na madawa melaki ndike bikina tukuna ni sanda umositi kuna serena ngo ena raw ni baga takilkila ni matini uto ena nona somati kuna kena kere na ibola kere ni mbale motingo tukuna na buga ni director ni public prosecution ko Elizabeth Rice ni rato sangan tigumantanga ni baga taga mai endo na ibola ni baga dina ni bunwai ena nona bonu membeleta na bika ya thopati kuna nona mbula ko Ayaz Sayed Kayum mebaka ni ulumbale taga tigo na mositi ni serena tukuna ko rise ni sanga nindu na tuku varo tagi tu me bagari taka ni sanga nindu na bunwa ekenanda we tu na nonda bonua me iloba na kisiongo kuria ko rise ni rasa tukuna na bunwa me Singapore me lesuani me la kiribiu en runondo luru sangulu karua kanga isanga ni ngole me baka ni sanga la tu ka sanga ni sembeta ki bua endo na dala bimbi tukuna ko rise ni ko Kayum turanga kilelevu katu na kene sema maina bonotani ni taronga ko turanga ni lewa chere mai sabu ia edava eririko takatiko na mateni tu soma ko rise na ririko etiko nangai sanga tale ni lesu mai ko Kayum na soma lesu na loya nei Kayum tukuna na nona madala ni raidi bobuni wai tiko mai na valimbula mai Singapore kuria ko Sharma ni salutu tiko na itu baki ni nona mbula ko Sayed Kayum mbete kitiko ko Ayaz Sayed Kayum menandona dala ni nona batani taka na kau ni nona vali bola kila kasamita kini ko Ayaz Sayed Kayum na malio ni tune ene ga tulso bulisinga kina chula ene ga tiniga roni singa ene mbaki sawoti ene nona atoru tu na itu baga Prime Minister baga tawa sign taka indona deed of variation ene ken romalio na matini tu kene supervisor ni bendingi ko Muhammad Sanim kila kasamita kini asulia na bibandunu ibwana matini tu me soma na nona ibaga ko Sanim
kasenga nindo na kene bai bola me bondo nui kina na bai bola ni abu ni bo bulewa keina presidendi na vi kaungo na baga nga takidala ni bata ni bako itukutuku raramba keina technology baga liba tale so me bai rabaga dora na vi baga ni na internet e sabaga bureti ko ne wale bu ni kena boreta ki tu nei bala koko ya butaki e na tangane se na eleo ongo e baga matatataki na kena ndola bi na tulle singa ni mbosi ka kena ulutanga na safe and equal online spaces Pacific Safety Symposium kan gravity ko isuba en ngonongo e sana songo ti kana bogu ni mata kana bola kere kina rural housing assistance e wareta kana ministry ni tunda ku ni be korle lebu kina lenga tumbu koso ni bola kere todo go sara kina rural housing assistance program membaleta na mbaki boila ni ronondolu rosongo bulga tolu kina ronondolu rosongo bulga ba e sana songo tiko ni bo indona miniti metini garona kalogo na mbongi lebu ni singa bugilulu na katini ka tolu ni singa ni bola ko sebitemba ni mbaki ngo e sena rautu ngage be kenda na leni bonu amenda vaka to tiguno nonda bola kere ia e sana ngarabi na bola kere ngori ena mbaki boga ilabo katraba e maruta ka boga lebu na ministry na ka boga bina kataka na lebu ni bola kere e dingo mati na ministry na ngonongo ka salura ina ramba lebu ni kenangan rebi na program i rural housing arto tukuna na ministry na lebu ni bola kere e dingo mi e barita kena kena dingo mi tigo bobinaka mai beir na lini buno na kenan do buno tagiti ko nangangandri ni be ba vale taki ena nonda be yan mi anu eviti ni oti na kenan mai songo na bola kere ngo esa na tega bu merto na ngole bana ministry na kenan di kebi na bola kere todo sar kasa tigo ge berto ni oti tinigaro na bongile ni bugilulu ni mberra na ngai baidori na kenan daga taki esa na rawa kuni na namaga tigo na bola kere mai kina program ngo endo na kenan madala nanga na erto sana bangandi takai ni kina na ministry na kena tikini singa erto na beitara tu gani na ministry ber kede na bola kere ka me bangandi taki na bonu esaya do tiku kina na be ka erto sangara batiko membaleta na bola kere todo sara na tuku rongo binaka ni sana baro takana Fiji National University so na buli leleka ena TVET Center ka tiko na Robertson Road isuba membale tirna wekanda ratuna be sangata ni tauni wirna ngone erando wabu ke na lomani nonda be tauni na baga tigo esanga ne baga matani tu sena squatters ana wasi loma ongo etikini no na tatandra na university merauni soli na buli tordaki be kenda kede na leoni bonua etukuna na vice chancellor baga tawa ko una isi na mbombo mbamba ni lesoni etoria na buli ongo se ko na domestic electric installation screen printing basic cookery, small engine repair, na household and sanitary plumbing courses. Kuria na Pro Vice Chancellor TVET ko Dr. Isimeli Itangita Kiberata anangaro na university mena tomani na buli beira todo ko na ngoni buli erangandre mera tomana na buli ka ni oti na buli leleka itiku na sala merna muria merawati kina nestiviki kina diploma nimbera ni rangai boga rambai libu takani non kila ena kurui tordake raw ni rtuna lesu ko tale kirara ena ngito ke Australia etukuna na open side flankan di Fiji water flying Fijians ko leki matangi tani balu ni sakena ngonongo mesabana matekina na sota ke Australia kabul mai ena dala kaya do ena sota ke welesi na baga tulu wa dala saranga e baga buna nanru ka welesi ena kai tulu sangabul karua ke rusangabul kauno ya sanu indi go tangi balu ni rawa ni ratu na baga binakataka na tikinoya ya satu waro na wing ni timi Wallabies ko mak no wanga ni tawase me na sota ke na timi ni Flying Fijians na ndo tale na nono to ngito botobu and Rugby World Cup ni sarabiti ko ngito ni Flying Fijians ke na timi ni welesi wir na ndo ngito bobo karasa dhambe tati mo na butura rani sota ngo and ngan reba na timi ni Wallabies me na gangaro ni sar na sota ke na timi ni biti Tukuna nandoni bibagata buli dini Fiji water flying Fijian Simon Rewa Lui ni tim ni biti e sabang marote kira na lewi biti
Ia ena pakapinakatakasara na ngito ni timi ni viti kebaka ena sota ke na wala taki bonua ke na irna timi ena Zenza ena Six Nation se merawa ni labeta taki kina na ibakatang inding ngito ni viti na timi ni viti endo maruta kini endo sarabi na bingu na kebe ngito kina ia errota langa ni vala ena vata eda ke mebaka ni sabarai taka ena sota ke Englandia na bula Saudi pakapinakatakana na World Rugby korewa lui na buku ni ngito ni va kata-kata soli bebiti ni mbara na ngito ni bura-bura. Samai lutu na nonda timi na rona intambe na Fiji Water Flying Fijians na World Rugby Rankings. Sa tiko ni kadio ni tutu na ngonongo na timi ni biti ka sitigo nga na top 10 ni woti na nonda tunduka wana timi ni welezi na matai ni nonda tungito botombo na Rugby World Cup. Sangola da kana tim ni Australia na kavitu ni tutu ni wote non to bondu kana tim ni Georgia na kai tulu sangul lima kai ni kalima kasalutu sarna tim ni Georgia na katini ka tulu ni tutu sana talabe sarna tim ni England kene kalima ni tutu ni wote na non to mainganga we Argentina na kai rusangul kavitu kai tini kasesanga nindu na be sau na ngonongo mai verto na tutu e dake ka seliu takati kunga na tubutuba na timi ni Ireland. Na isongo-songo ni rakabi na nonda bonua na Fiji Rugby Union na sanga ni nabola ento ni bola ni kunruki na isongo-songo ni rakabi bura-bura na World Rugby. Membaleta na wakatulewa ni ndau ni babi bakateng sidi kama nruka kina nonda timi ni Fiji Water Flying Fijians na ngito kewelesi na sota-sota ni World Cup na mataka na noa. Anda sanga ni talita katudo ko na nona wakatulewa loma ni rara karabosa may kina ndau bagamuria na rakabi bura-bura. Sambung wini mbele bina kasaranga nandoni bi bagatangi sidi ko Matthew Kali ana nona bagatangi sidi na World Cup ana nona mainganga kina wele sibebiti ana tulsung lugorwa ke rusung bulu kauno ngo sabaga buna memai toka wele si nandona itu bina kasar ana tumbuda merawata kina nona tu dambe kina kota final ia nanganga wea ana rawani ndola ni bagatu lewada ne Matthew Kali nandoni bi bagatangi sidi kani bunga sara eraka ni sa lore butu saranga na nona vito taki ibe welesi sabara utungo ni songo ni butu bolo na nonda bonua na Fiji Football Association mesana didi baka na sota ni semi final ke na final libu ni Rooster Chicken Scoop Ice Cream Battle of the Giants na HFC Bank Stadium in Suba na moni madongo ngo era sabang na matakidi tuki na nono to sota komba lambasa ya nambog ni lutulebu ya nangito kapag daroi ya nabuku ni mboko ni liba may nandi nangito ngo na bimbi sarati ko gibi lambasa kanirto nangandra ba merto nanganga ya narua na kai merto na durudaki kina semifinala orewa talanga na wano no bamatua sarati ko may na madala nangito ngo kanina baga taukina na nono to tosodaki kina semifinala ebe bakandita kitung may nabuni lawa ni songo ni butu bolo na nonda bonua ni kena baka binakataki tiko na HFC Stadium na sanga ni bakalenga na toso ningito. Toka, komba na kena dami-dami. Baka diri nga lala, saba-saba, kangay waindono na yangona na San Bruno kababa. Nababa? Kunta na po Na San Bruno Kavaba, ningali may ni may kitawule manda na ngandi kale busara. Ersama ibukan dina-dinataga katalay taka na manggosa kaya na mga sakit tilibing garabi. Toka sarangan na lomundono di tao ng San Bruno. Mula kata na San Bruno Bot Station kaya nararana mga bukulewo na San Francisco International Airport. Puno binakatalangan di Baywaraki. Kendo may bitala-tala biruto ng walibiti. Se do may bitaba kibiruto na sanggay ngole may kimerke. San Bruno Kavaba. Ono Toluseva, San Mateo Avenue, San Bruno, California. Dola na ba singa man doon na koloko na singilebu, kinatinikan doon na koloko ang bongilebu. Ay, kaya mo bakang daw tunga may biti. Sa baka matalaw na naman daw ko bati. Sa lemo na kaya mo daw tindika na tinimbulu makaw ng bisikete na rewa bata. Red cow, wupo! Dasa ko si masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kinurnibono kinambele. Bye, correct. Daw buli-buli may be. Uy, doon sa ito ni Kila. Kito bulbuli nga may na maulimat. Toko nga ko Santa Rosa. May be? Na maulimat, wele. Daw ko na nanon da business ng ngonit daw kay Amerika. Daw ko sa may.
do mai woli na Maoli Mart, 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Senga, esan dondi na namaraw kinabagay lewo wakila. Baleta? Kesa mani kadhibi na nongumbula, kemundo sana senga nilenga. Do na senga talanga ni rere walo masemundo warakati ko nila wundrang-reng. Baleta ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko na kamu tuwa ka tabi sa tumumantanga na numundrang ay siya nga tunan ng tupepa. Sa tiko na mate, si senga na pepa, senga na lenga. E si rawa nga ninduwa na nongu life insurance vei Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance ka nga niti kenda vinaka na ito kay kanda sama iwaga tiko-tiko ngoya Amerika. Rawa-rawa sar na baga leo fomo. Text mai kina vasa iwa walu vandua, tolu walu lima, ena kena ituku-tuku matailalai. Senga dina ni karaw-rawa na daka-daka waka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tona senga tiko nindraiva, se senga ni waka motoka katau dren-dren na tutu beto seki, erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto taladeani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa sara, we tartar ngayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua, merto wakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli, ena kena ngona totolo tua-tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Ono, Toluva Diwa Ono Saivarua. Erto ngarama talanga ni kena lewa sumburi ani nanomu yaya. Mai na nonreto stoa kina nomu mate ni katumba. Yavalata deo nangai dalata na radio bulan dua vata. Wei talano te kina na bika membaleta na nondong bula. Mai wei ira na kena dau mai na tambana ni bula so. Nasi na puni wai. Rangoven na bana kaloka na wei kabili tu city and na veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba ni Life Insurance kanganiti kena na kaiwiti Amerika. Na radio bulan do vata samai votongo ro sanga bul kawalu na biniti me vana kaloko kento vaki kamnina sanga isema taliti kumai kina do tale na no de wasiningona and kabi bina kadi ko to toka tunan raki veki to na tomba livungo San Francisco sanga sotini katakata me bakana noa ndina ngani se katakata tu yanga na kaira tukuna tiko mai na donin raki ni mataka keto na vakela tiko na raki katakata ndo to toka tunan raki veki to na tomba livungo San Francisco me vakatoto tataki ke na vivono taliso I Amerika. Sona panua e rawakela tiko na nraki uda, sona panua e rawakela tiko na kuko ni dhangi, ke na ton rani singa, me wakatoto watataki tiko ke tō ka ndona kaya ke tō waka vina ka tiko kina ndau be walita ki tū ni Sony Mbula I California e Savanga e ange e Vatelea ia tō soma tiko na nraki ke tō soma tiko na I tū wake ni nraki ana vanua ke mami mai waka tiko eni kina ngō ko ia ke wakao ndo ngole mai biti ngai tambaka tiko motu peni se ngai kele tiko mai na wanga buka waka lele dira tiko mai na ngole mai biti mera ngole mai ra kele tiko mai ni kua waka nuni vina ka tiko yani au nui taka ke wakao ni mai bewa raki tiko se o ni mai be talatala mo ni ngole ani ni leke wakandina dina takamanda tobole amanda na San Bruno Kavaba totoka ka da komba binaka tuna ke ni ndambe ke na Vengaravi do tani na Vengaravi o ni na laki wakandina dina taka ke wakao ni ngole ani ke na San Francisco se na San Bruno Kavaba samai votonga rusanga vulu ka vitu na miniti me vana ka loko ni o tina vanda na ronga tiko ani na nonde wasiningona wakatoka I tiko mo yavalata deona ge lata and vito koni ni Lincoln Heritage Life Insurance and kabini kua dina ni sanga nindo na nonda bulangi and nonda programo ya tiko ngo endo na ulutanga kono bi wasi tiko ani ko kelani lewu sar weekenda na ito kenda samai Ronika wakai tiko ngo Amerika and samai wakila tiko nda la kuduro matiko se o iran beka na wekanda samai tu wiri tiko na mationgo kau nangai wasi tiko yani na kiana waka matela lai and nonde wasi ningo no yani o tina vai na tini na miniti moya balata deo nangai dalata yan ngono mandanga ngono be waka mbula tiko yani kina wekem ni kede sara na sema tiko mai and na vevo no esoni sema tiko mai kina and kavini kua waka nui ni na lutu tiko ni tavi dava nganga ravi tiko na
kavini kona ve seri soe wakatangi tiko yani. Wakambula tiko yani ve marama nai tambula ve naka di Lady D dina tau dhoko Dona kandua tani ngana nraki San Francisco. Wakambula tali tingani ve marama nai ta lesi watu wali oni taka ni ondo sama i wakathengu vinaka na lako lisumai Hawaii. Oni taka talangani ondo a maru taka na nomundo i ngole i Hawaii na kena laki maru taki tiko na singa ki te lewu. Wakanuni vinaka tiko yani vi kimdoma i Sacramento. Wakatala kina ve Mrs. Titilia na itini ni mbula vinaka. Dombula vinaka me Novato. Ve wakambula tali tungani vi kimdoma i Australia. Mbula vinaka taiki mbali Vanua. Wakanuni vinaka tiko na buku ni Vengaravi. Wakaidhura tiko na singa ni kua. Wakambula tali tungani vi unaisi na mbose ni mbula vinaka. Mbula vinaka vi kimdona nongu turanga na ita. Mbula vinaka lasarusa toke langi ke rabu toke langi. Nongu yada dombula vinaka me mba. Wakanuni vinaka tiko na vi kimdo and singa levu ni kua. Wakambula tali tungani vi titilia ngande. Dombula vinaka na sema tiko ngori mai dhau tata. Wakanuni vinaka tiko ani vi kimdo na marama na turanga na ita mai dhau tata. Wakatalinga kina vi mulia ngā tele Eduati. Sekuini, goa erto sema sara tiko mai Samoa, talofa. Vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua, wakambula tali tungani ve watisoni, usana numi ko tiko ni kua tawalengo, au asa wakanuni tiko ni roni ndorna mai veto mani tali tiko. Ia wakambula tiko ani ve kimrona ve tukani, wakatalanga kina ve cheke penisoni, nimbula vinaka, unitaka ni dombula vinaka tiko mai Sacramento, mai Santa Rosa, ni vosotiau. Wakatalanga kina ve Varandevo, nimbula vinaka maramatau i rena tema wakanuni vinaka tiko yani na buku ni wakawakarau kina nomundo songo na singa ke the kondrave na dona ngona leka ngona gai kadhiwaki ani kina na wakamatela laini na mundo songo kau au sa wakanuni vinaka tiko yani na buku ni Vengaravi kina vika ke the sare wakaidhuri tiko na wakawakarau kina songo ya na singa ke the kondrave sa watonga rosanga vulka vana mniti me vana kaloko no munito kani ona vuninda kua ni mbulu vinaka.
Ena buona ngauna na levo ni nondo so enda sa senga sarangan ikla na tabu menda baka talau taka buka singi lewu taka sa baka kapitang ne ka kuni lo malenga sa tipin dono munua e rauni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na be matangali kaka na jibgina me baka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bayangani ka ng gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gay baka loka tabi ka kena kozlo surua o tatni gela ko pata na kena pai ng bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rosa nga no direct message virto giringa kina bitu sa bitu tolo dio tolo don limono se o nga wale saranga lito miko may nanomota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. E rawata lang ani rito dilibata ka na kemo katalo wasing lebo sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Toka, kumbala kene dami. Waga diri nga lala, sabsaba, kangay windon na yang kona, ena San Bruno kababa. Nada ba? Tukun tali pa.
na San Bruno Kavaba. Ningali mai ni mai tawule manda na ngandi kale busara. Ersama ibuan dina-dinataga katalay taka na manggosa kay na mga sakit tilibing garabi. Toka sarangan na lomundono di tao ng San Bruno. Wala kata na San Bruno Bus Station kay nararana mga bukulewo na San Francisco International Airport. Kuno binakatalangan di Waraki. Kendo may bitala-tala biruto ng walibiti. Se do may bitaba kibiruto na sanggay ngole may kimerke. San Bruno Kavaba. Ono Toluseva, San Mateo Avenue, San Bruno, California. Dola na bay singa man doon na koloka na singilevu, kinatinikan doon na koloka ang bongilevu. Na dawoy kalawa kay Mrs. Titilia na itini. Way talanota ki kina na ulutang ang bimbi ka daw rendre na kina way talanota ki sewa say, ano matana levu. Ulutangan ni toso kiliw. Way wakongeti kan daw way labeti. Prangote na way akabin ni 2 city ni 7 na tinikaro na tinikaliman na miniti way kemandaw ibiti, 7 na 5 na tinikaliman na miniti way kemandaw ay California and way Singamoniti and way tawkoni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Prangote na Radio Bulundong Wata San Francisco, may County Kenda Watamay. Awawili kay sotale na itukutuku oleh mga sanggara. Kabaga tarungi reso. Kung manitaw rasara endua na labe-labe nindua na baga hindi kakayadana na itukuni kay matabatudo. Era tuwa wala eso naturanga kay na maramanindere. Ako tabatakaya na ibugan dinindi na eso may toko na nanondoto italano. Nagay na makamay na toso ningaw na kay City Benny Raturlan and a basing of Bukalu ni 7 na ba and a tini na miniti. E viti ni 7 na tini kadua and a tini na miniti. Na makamay and a Radio Bulando Wata San Francisco. May County Kenda Watamay. Dendram beka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso-oso pakadadaka. Sendrakin-rakitan beka na itos-tos nimbula. Kuha nilenga sinuing gawa-gawa. Nana magimay kina programo warotaki. May veratao na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Rungo na bima manyon na kabini buko lulu bay Kemando ay California. Bima maninduwa na singilewo ni lotulewo bay Kemando ay Viti. And a Radio Bulando Wata San Francisco. May County Kenda Watamay. Radio Bulando Wata, may County Kenda Watamay. May San Francisco ki Burubura. Sema maing gay wasayani.
Era radio mbulan do vata nei tavi se roia mai verto na sion do moni sa mai voto kina go ono na miniti me vana ka loko si vena vai na tini na miniti o soret ke mani ni sama tinga mai dana vital no tiko kina na dona ulutanga ka o kelani tona kila sara baka binaka baka bibi kento na sama itu ena bono lebo go Amerika ondo kaya ni nda sala ko mai nda sange merida na lebo ni mati tu na kena me matangali so na mati nda sanga tu nikila ya ndongo e kilele usara tiko bekenda na nonda itiko sen Fijian community kau surit kam ni muninge na nama kituk mekina o yani sivina vai na tini na miniti ena be toko ni Lincoln Heritage Life Insurance na nonda iwasininga ona ka baka toka itiko mo yaba lata de ona gaida lata ya dona ka au kelani do vital nota kisartio nga baka lebu o yana lebu ni butako e sa baka idurtiko ngona butako sen eroni da kana scam online kena ndau wako mai sena kena ndau kiri mai na nonda na itukutuku membaleti kenda me waka na nonda address beka sena tikini singini sudu na beka waya sona kambani rando bola mai mera waka mera tuku na sartunga mai oi ko ambita mai ndo na nomu oda o kere mai ndo na kango sengani ko mani ambita mai wako na itukutuku ke tongan dreva ke to kere mo na gai wako tia mai ngo ambita mai sebo tiku na nomu address se votiko ki tunga ndrapa me ki to kila na nomu tikini singani sudu se rambeka ni ko solia mai na nomu social security number na se so roni rakai saranga mai na vana number the last 4 digits ni nomu social security number na veka ya esa Bakan dina takitiko ka randau bosa tiko kina randau buna tiko kina o ira na kena ndau ka baka muri tiko na bikawa ngo baka muri tiko na lebu ni butako na kena sa toso daki tiko nga na wili ni butako e baka iduri tiko ngo sena online scamming kiro vital no tiko na no kena dona dobi ngo tuno ko e lebu e rasa o kilani ke mami sa friend tu na Facebook ia o te ngendo ria ni rasa friend request ali mai rasa friend request ali mai endo lebu na ngona indo ya dbaya sandondo no menta na kindaba ka ko ni ko dingoma na nona kere mai monro friends ko ni accept ko ni ko da kabaya eu na kanga do da kabanga do bola rawa se ke bakai tiku na tiku bi yau na nona number ni telefoni au rauni na text au na tarin ko ei o ikundi nango au na no manga den do sa friends tu iko friend request alimingo e bada ba ya nango ni sale roni da kilakina e o kuendina ya se senga baleta nango ngo ke bakai da senga ni andre rabitiko e rawa sartunga ni da tadori na non raibandi dana do butako dona ka o arongo de tiko na mother sawoti go erto na okilani ni kilana vida na mother sawoti ki rongo le kitupe na dona awards na ethnic media services awards erto ni songo go erto ngendo visuriti mai bira na kenanda wena vitambana ke de sara ka rauni mai bibu ke bekenda na nondandui tiko se na nondandui communities and mother vida sawati ava ka durkina se na dona vitala noa member letango na butako vango ka rame baka tavi tiko kina baka levo ira karangoli tiko mai se ira no baka lisi mai na FTC da taronga na dava na FTC ke baka ni sandorongo de tumbeka na dava na FTC au nitaka se o kila ni dondo no menda na kila tikorto na FTC na Federal Trade Commission o irango karando yan rabati ko na bika bango o ira karando butako ke na bika taliso na bika mbani so ke baka rada kabatu baka ilawaki so na nonre buki ni beiboli ortongo ertondo yan rabira ka range koto me bekenda na keni tukutuku se mera tuku na me bekenda ortongo erto bati kongo dondo no monina yan rabiti ko kina ya na vida na mada sauti o atiko na dona vital noya ka sembertiko ni se biuta todo ko se mi wakan de ataka kede na beka kede ya tukuni mai na vital noya mi una ge mai wase ya ni vekimni ni takani ndona se kirona roni mai vital no kena ke tupe ya Goa mandanga au nanuma mi wasi mandanga ni dona kaka vital no taki en karto kerker me kina na FTC se na Federal Trade Commission mendana yandra vitiko kina baleto irango irasa senga ni wasi na nomu taliboni na text message se na messenger se na email lili undando kila e rawa ni lako ngamai na email
se sombeka na Messenger, se na Facebook, yang go, ke wakai ko na reida tiko, na nomu text mandanga, e sa levu na tukutuku ndo lako e nikina. Levu na text ndo lako e nikina. Au rauni na kaya ko kilani ndo na wakandina dina takatalingana se amatiko mengo, ni levu na ngau na ra text tu ni ai ko se angatu mandanga ni ukila, se o dhei e text tu yani, o te aira sanga ndo taronga ni sona ka. Ke wakai nda senga ni nda yanra vitiko, e rauni nda na kuita ki zaratunga, na nonra wakatataro mai e. E ndua ngo, mani, nanuma mi uasi e mandanga ni ngo mbaleta na mbongi, au tiko bango sa dhawi mai ndo na text. Dhawi nga mai ngo, au rida nga bango e lakutala ngo wakasame na vika ka wakamadhala taki viki mami e na vitala noa ka wakaidhuria artumi wakaitawikina na FTC, ka nanuma mi uasi e rao mandanga yani ni mberni kironge mi vitala noa en vika taliso na vitambana taliso kandondonu, menda na yanra vitiko kina, au mani tambaka saramai na text ka dhawi ani veo na bongi ka na numa me umbite a ke mandanga yani mo ni reida ka donu menda na yanre rabitu kina ngona matangali kaira na wako tamai ke wakai tu senga ni gangaroni rau talanga ni na tu rawai kina ya reida matango ngo endo saranga ka waka madala taki veki mami kona reida tiku mengori na text e ngole mai wango na United States Postal Service ya matini tu tambana ni matini tu iko na numa sartonga iko ni lakundi na mai berto na US Postal Service go. Yeah, gereda gibalay to kamaya urgent notice package delayed due to incorrect address. Please update at this link. Kona link go menda nanggangaro ni sarangakina. O iko pakateki ko sa doon mo nakilati ko asenga nindua na kai ko o na makati ko mengole ani mai na posto besi. Yeah, kaya ka mandanga endua e wako te tuka ni wiko indona ka kuanga niko so mana text matangali text wango e reda mantana number angeba lai tu mengo block number na no mandi o tambak talanga ni na number ia senga na lenga sa ni reda ramatanga mingor na matangali tuku ka dondonu menda na gangaro ni tigo kinai from the post office lakumai na sotale na tambana wakamata ni tu kia wakai ko kila niko senga ni o nama katikundona ka se wara katikundona ka kuasara ni o mona kako ni rawai na vika wango ya kia wakamata ko kila niko wara katikundona package se ndona e ololo la koe ni na posto vesi se ndua andondon me wako tani vikundona ka girwa text sangan do talango ni Salmon rubi tartar kina se mo bi tartar kina tambana da banga o ara ketiko kina se do don merto na baku tamai do na ka beleto ira ke bakaira na baku tamai do na ka vi kenda ka manden do na kambani do beka na kai ko abolia era nando bola ramai na update na beauty ko mai na tracking number e na soli tiko mai mo ngai wakamuri tiko kina saya do tiko ibe na yaya iko ara tiko ya si ko order takam beka ngoi songa na ka na numa ni na binaka me dana do vital no kina me dana yanre en ravi tiko kina redango erton kasengase sambi sarnga mai na logo ni United States Postal Service ke vakai senga ni ndato yanre en ravi tiko atona rawai saranga na matangali text vango ano numa ni dondon menda na vital nota ketiko me rau ninda na veva kan rati tiko kina veva kana numi tiko kina na veka sa tua bolite kanda o na tomata vandida sa tunga vira na dai sa koya dondon me tona gangaro ni tiko kina sa si vitonga vai na tolu na biniti ni bula bina katali na senge sema tiko mai kenando tali na nonde wasiningona na kavini kua dona ngona leka ngoto na sema tiku ngai kina i wasining ona ka wakatoka itika mo ia lata deo na ngai lata na vitoko ni Lincoln Heritage sera katarawangona be wakambula tiku ani kina ve kimundo ke sara na sema tiku mai ngori na Zion Shopping Center dombole binaka Salomon i turanga mai muri binaka wakalevu na sema tiku mai ne kavini kua wakatelinga kina ve di ngalivuto ni mbole binaka maramana ita wakanduini binaka tiku ani ve kimni wakatelinga kina ve naimbu katuyono dombula
bula vinaka na sema sara tiko mai manodha na usori. Vinaka vakalevo na sema tiko mai, vakatanga kina ve ratu i sikeli tamba kaudhoro ni bula vinaka, vakanuni vinaka tiko ane ve kimdo mai Santa Rosa, vakatanga kina ve laisani kian rambuka, bula vinaka sani onu itaka ni onro bula vinaka tiko, bula vinaka Jim ve sama-sama na kete. Vinaka na sema tiko mai na boda mai na tunuku, mai mba, onu itaka ni totoka tunan raki ve kimdo mai mba, vakanuni vinaka talitungani ve ilai tiata mai mbeka, au vakambota ni sema tiko mai na City Level San Francisco. Bula vinaka kini simere nandi, vakanuni vinaka tikani ve kimdo mai Sacramento, bula vinaka mai Auburn, Josea Rombana Kandabu, vakatanga kina ve kimdo na sema tiko ngori mai Hawaii, bula vinaka vakanuni vinaka tikani ve kimdo na Kavini Kua, sema tiko mai na Rukuni Benda Kua, Uli Savundua Farm, Sawani, na Itasiri, ni bula vinaka. Wakambula talitungani ve Paulini na Ituvau, bula vinaka Pau, wakanuni vinaka tikani ve Kimdo, wakatanga kina ve Una isi Nambose, vinaka na sema tiko mai na Kavini Kua, sengatanga ni ondo ngwila dhavi tiko kina, o Kimdo kethe na Mill Valley Crew, don bula vinaka, va Nailati, Livia, Chone, wakatanga kina ve Salome, Kabina nui mitali tunga ve Tupou Bere. Tiko mbeka vangandi ngo mai Sacramento ke Valerie, vakanuni vinaka tiko ane ve Kimdo, ke Valeria Bakani. Ndombula vinaka na sema tiko mai na Kavini Kua, Leisani Mbale, ndombula vinaka mai Nausori, wakatalanga kina ve Silio Noka, ndombula vinaka tau, wakanuni vinaka tiko ane ve Kimdo, ke Emile Kirtonangone, wakatalanga kina ve Tinai Morambuku, ni mbula vinaka maramana ita, lesi watu waliwali ke di Lady D, haunu itaka ni onro mbula vinaka tiko na nungu maramana ita, tosa vinaka tiko na kena sasanga taki tiko ne lavuni Amerika. Se vadava. Tua bate
Yavalata deo nangai talata and a radio bulan dovata. Veitoko ni Lincoln Heritage Life Insurance na company ni Life Insurance kang initikan na Kaiviti Amerika. Me wakawa wakarita kategonia sivina vai na tini na miniti sa kena ngonongo no di wasini ngono ya walata ndio na gaida lata me wakai bito ko nitiko kena na Lincoln Heritage Life Insurance na kambani kanga niti kenda na itoke da sambai wakai tiko ena wano lebo ngo Amerika tau sarama do tuko ni kena ninga niti kenda na itoke vida tu lebo tu na kambani ni insurance ena wano lebo ngo Amerika ia esenga ni o irakede e rawa ni roboke kenda se rawa ni nandua kina nananda to policy kia waka e sembera tiko ni tau dhako na nanda tau pepa ka kene ka rua kia waka e sa tiko na mbadha ia e asana sen kina ni rawa si sa nandre toka me nandua na normal life insurance kia waka e sa tiko na mbadha ia da waka bina ka tiko kina Lincoln Heritage ni rawa ni maindua kina na nanda tau policy se mani waka dhawa tiko na pepa si senga sa tiko na mbadha si senga tau ngole mbek nga mai bangka ngande se tau sa ngole mai bakandua, se tō ngale mai, se ngati ko ni madhala no ndo tō stoso. Sa ko ngaya, se rau tiko ngā ni dua na normal policy and na kambani vina kongo na Lincoln Heritage Life Insurance. Iana wuna ndo tuko na tiko kina ni venga ni ti ke kanda na ito kei kanta sama iwa ke tiko se nda sa ngole mai na wanua liwongo Amerika. Ia, na ulotanga wa tuko na tiko ni kua kau na numa ni na vina kamenda tōna vital no tiko kina. Wikim do na siama tiko mai ke wakai tiko na numdo sombeka na kandu ala kuduruma se ndo kila memba leta na mate se na dialysis na dialysis ya na kaubia vital no takanikua na dialysis o kila ni sombeka weekend to sa kila tiko na dava sarmanda na dialysis so weekend to etu se senga sartimbenga ni se kila se dava sarmanda na dialysis ya na dialysis ngona kena lenga na Gona bono mai o mi vile da ki tiki na wakalileo ya usa tuko na mandangani wapalangi kidney failure na kidney kau na numa ni na pinaka me tōna vital no kia na baleta ni matengo na mate ni suka e lewu saranga weekend tō e rawa se sa tō weekend tō na mate ni suka tiko na type 1 diabetes tiko na type 2 diabetes type 2 diabetes ya ke bakai sana tobi ko tiko na bakatangende ni mate ni suka ya ke bakai senga ni ongara una e sana rawa ni na lei tobi ko tiko na kidney failure ka otia sana mani ka ngai tarabo ya na dialysis. Ia, au na waka madhala takayani, au na sangana nungui ngumi, au na waka madhala takayani na vikai some mbaleta tiko na dialysis. Go, obi wiliki ngani go, what are the first warning signs of kidney failure? Iso e rawakila ni early stages of kidney disease. Yeah, iso e rasenga tu nirna wakila. Gailanga ni walimbula wango sa ambera sa tuku ni mo sana dialysis saranga kidney failure symptoms vary between people duindui may baka nga nindan duindui kede tu and duindui na kaenda na wakila ke baka e tiko be kenda na kidney failure sisenga. If your kidneys aren't working properly, you may notice one or more of the following signs. Dua ona wawali tunga ona wakila tunga na wawale dua talengo ona wakila na loma da se na lua so esar na lua tunga dua talengo confusion or trouble concentrating. Hewa kandoma bula toko ya confusion or trouble concentrating na buno tuko na kina ni hewa kandoma bula tiko baleta ni sonangona enda na nanu mbenga kenda ni leilei tuna moade ko ya bakai senga ni tu na to kina no baka sama o wali tumbeka senga ni rawa ni kila ni tubinaka tuna no mubaka sama bile da ki tumbeka na sonangona ya koya ya ndona kena wakataki kila ni sa lenga tiko na no kidneys and kidney failure dua talengo na kena bubude na bude na lingamu swelling particularly around your hands na lingamu wango na bubude se na matamu sonangona deria ni so bakai mata pupuni tu sa bubude tu na matandra se na ankles Anai wana koe ana bubude tu, do tale o na suasua wasama. Suasua wasama. Ubambota ni na vinakambeka me tōna
wakasama talemanda bakti tombu ke wakato sa wakilatiko ni to sandu susu awasama so ngona to na wakasama tabango de salim bek ngada batambata salim bek ngabi ona batambata so iyo ke wakai ko kilai ko senga nindo ngunu wai wakalebu otia ngai senga ni batambata to nan raki iyo sa wakilatiko ni sandu susu awasama ya indo na wakatakilakila ni sa lenga tiko na nomu kidney kidney failure it's a sign of kidney failure wat kenan do tale the cramps muscle spasms koya ona bakila ni roni kani ndrombe kana leonia bamu no be kaba ya ndo talingana kene vakata kila au ni taka ni tosana roni na yan ren rabitiko na sona vakata kilo ya. What are the most common causes of kidney failure? Diabetes, matini suka kena tumbu nindra. Matini suka kena tumbu nindra. Oro sarangango, kaya kai tu senga ni nanggaro na binaka. Kaya binaka kina, ina nda sa may buli da tunggo, nda sa ngole may balangi, o wakatuto watataka tingo ni tu tiko may biti, turongoda nga na matini suka, libo na ngona, beya umanda, nangonong turongoda kina na matini suka, it's like a death sentence. Wakatu sa kilato nga sa kuya nga nakangay taraba na mati. Se nakangay taraba sa nalimusun doon beka na lingana yavana, sa nalimusun na yavana. Vaya ni dando rongoda to na matini suka. Yeke, to sangge mi buli da kina, that it's reversible. Tiko kaya bakay to garo na binaka nito ng bulang balabutu, siyang na lenga yana konga na visau to na visau takasarangana nondo to itobo ni mbula na kakana to kania lifestyle changes lebu na ngona and the sandu vital no takabaka lebu na bikango na madha tikango gerede tiko nando na Facebook page ya kila na ni Facebook page ngona ndo na singa na kere toranga na itame kiro na may vital no talinga wakatoka toko kwa na no na Facebook page na Healthy Fijians o sa rede ni vango sa o sange ba sangati ko miukilana ni dhimbeka na Healthy Fijians go yo ko nge ngona ni nita okela Joshua ni nita Joshua yo sange bita tiko ko levu na juicing levu na kava o yaka okela ni rani na buke kenda to sarva ka levu ya na kai to baka binibina ka kina ngora ni to baka binibina ka kina me to kila tiko ni sa levu na kena bitala no sang na ulumbale you can reverse diabetes. May na nomu sanganga mo na biso taka na nomu tobo ni mbula na nomu tobo saramantanga ni rai tuwa kini bakasama me na bisau dotu kono don tabulengo kanga ni mindset bisau tak ngaya kini balbalea na rauni na bukia na nomu na bisau taka na nomu kana bisau taka na nomu garo na mantanga bakatiki ko na nomu mbula beba kongeti talanga me to lakani to liaba bala bali usa kuni libo nan tambi tiko nga tala leka to lako yani to tombali bali ebu to lako na gym ike sanga ulum bali na gym ndola tu rosa bul ka bana ya wa kento na gendo sukam bongi tiko kerani to lako mantanga to lo sanga bul na miniti na do toli ya bali na gym na buke kento to bakalibu se ke bakai to tiko na apartment vida toka na itamba bali to tiko na tamba rosi tamba tolu to kakuni bakai ngataka na lift to ba ngataka na kamba to lako daki siro sombu tiko na kamba na visinga na bibu ke sar tinga bakalibu diabetes and high blood pressure are the most common causes of chronic kidney disease and kidney failure. Unmanaged diabetes can lead to high blood sugar level. Consistently high blood sugar can damage your kidneys as well as your other organs. Koto sanando kilatu to sanando rongo the tu ni so esa yo kwesa dialysis ni na utingaya na lako tinga sanali tikabu me uroni kai tikabu me lulunga mai na vi tikini ango tali so ke bakai tu senga ni nanganga roni tiko yo na libu nango na ngeli ade ani mendu me dialysis bakasa point of no return sana senga tali rauni na viso takitali at that point koya ni tu se rawa tu se mbera tiko ni dialysis nango nango o bos tingo mbalet ni kila na mate vito bisar bakalibu weekend to na mate ni suka ke na tumbu ninra koya to nangaro na binaka kina na nanda to kana lebu bekenda to kania to na we love our carbs na falawa na raisi na ndalo na tapioca na vekava ya to kilani sengani na vevu kite ko bekenda to ya to tali taka bakai senga tu ni to do kana bula ke bakai tu senga ni kania na kakana dina na vekava ya ya ubia tal no tak ngaya ni
me rawa ni o sangati kongo me da reida kede na dava saramanda na dialysis ko wakanui tiko ni rau ni na bewa kongeti wekenda tō na semberni a dava ya ni na vanua ya ni me tō weso takatiko na nondo tō rai na nondo tō i tōwa ni mbula na visinga au wase tiko ngoa kauna numa ni ngono bina ngoa me o se ani balatandua na ni tō i tō kani and na mother sawati and the reide koe ani mbula bina katona kia nei rai se anga ni lebu semberni amba ki wa alima sanga bulu na ni tō i tō kani ngoa ya ge kinda dala sa tukuni mai ni sa lakui wal ni mbula sa musu na evana e tukuni nga ni musu ni mosinga mai na evana ya ge koe ni wal ni mbula sa ko nga ya sa bera sa li musu na evana bale tongo na ne wakatai ndingende ni matini suka e lo rai bua hopefully and senga ni na dova ni na wakatangi de me sali dialysis ni rau ni sena viso tako koia e na ngonongo o senga ni kila na rawa se senga yo weekend to mandanga na se tuwe na katu na ituwa ki ni angonda to dina nga ni sana toka bakalele mbeka sona tumbu nindra sona matini suka to sana bakila tiko se to sa borderline diabetes se rawa nga ni to se viso taka na ngonongo yo na dialysis to vital no taka mandana dialysis sona kango na wili kamandanga ni babalangi belet ni kilaroni na matata daki kina bunga weekend to do you know that during dialysis blood is removed from the body through the red tube mumbita madea ni ndona kia ni tambango moni na reida me tuna reida me rani kilambalet sona ngona seeing is believing ni to reida ndona alo e na kasa daki mai na nondo to rongo da tinga umbita madea ni ngo watoka ngo ni ndua esa dialysis sana limbi tunga wakasamataka ke wakai kusember ni dialysis ona bina katambeka mo sana li batungo for the rest of your life se senga yana taro sabati ngo do you know that during dialysis blood is removed from the red tube passed through the dialysis machine and then reintroduced butaleani into the body system through the blue tube kongo go wakame tomida tani mai nanra o tia sange mai vasa sabata kena misini ni dialysis kanda reda ni randolen dambe tu sarangai wakasema tu na misini vasa sabata tu ya nanra ndora ka ndo mbula takamandanga ni ndorongo de ni ndo dialysis tiko betu saba kila toka wakadada na dabe ndoli daka o tia mengi vasa kai listale nanra ko sa mai wakasabata kitu Vasukai listalani ke that blue tube evatuya. This process is repeated for 4 hours. Vana yaua ni lindambe toka o ko sa tobi matitiko se sana lindabu tumbeka ko ya mendabo sartunga bakandua se ndambe tiko bakandua me vana yaua ni sana la komona li dialysis ai bunga bira na sa dialysis tiko erna li dialysis vakatolu so vakarua mbeka and ndua na madhawa carried out 3 times a week, which results in 12 times a month. And each time it takes 4 hours. Vanayawa, which results, ken balbalea ke wakatu dhaka taka, vasanga wulu ka walu na yawa inandua na wula. Na kena laki waksaw sa wata kitiko na nomundra, na nomuna lindambi tiko wawia, me ndomidi tani mai nomundra, o tianga imbiulis taleani. Mai waksaw sa wata kia na misini nga imbiulis taleani kia ngomwe. For those not affected, we can do this process of flushing your kidneys occurs automatically 36 times every day with zero effort or discomfort. We can do na sembertiko ni se adhabayani na wanoya tolu sanga bulu ka ono wakasama tangaya tolu sanga bulu ka ono na kena wakasabsabate gitiko na nondo tonra and besinga senga ni to wakila tuki na indona ka. Yeah, nakangai sangi walai tokango. While you're reading this, no mureda tikongo, no mureda tikomiongo. Quit alcohol. Quit processed foods. The processed foods. Daw so timanda na processed foods ronito vital notaka. Processed foods yan nakaka na daw nga ito libulia may nastoa. Ako sarangaya. Isang ni kaka na runraw sen
roni kana pateta vaya ia vakani to sa mitu valangi sa o kila ir to talanga mi viti sa libu talitunga non reto kania na tini ika na kavaya na cereal na vi kavaya na kakana ke de to libu mai na store. Those are called processed foods. Yeah. E sambo ndrendre saranga ia o wambuta ni ke wakamatanga me to sanga matanga me to wakalele taka. But ndrendre mendua e sa matou tuvi koia sa watu ia na nonto tumbul na visinga, and then you just stop cold turkey ia na kena tukutuku ni kena vos take valangi a me o tinga mo sa wakadingu iko saranga wakasauri cold turkey. Ndrendre so indona karo ni to vakabo ia to wakamalua takamandanga, wakaleleita ki sombu, na nonto to kania, se na nonto to libolia mai na kakana mai na stoa me tonge mi kania. Processed foods, dua ia, dua tale na junky fries. Eu sonongona sandu lala sarana ki tengu, au sandu ngarava sarana kwa na sweet potato fries, kwa na kumala, na kumala mingei tawiteke tu wakana na chips, na potato chips, kintu kilau kintu to, na fries. Lako vi Jack in the Box, e do sota la valikana ira sa voli takatu ira na sweet potato fries. Ia, ena vi vinaka dake, mo wakatuta watataka ke na potato na the French fries, sweet potato fries. Ia tuku ni tungo kua saranga. Tō sa wako I kenda tō saranga mai na junky fries. Quit unnecessary use of sugar, and importantly, hit the gym. All these are easier and cheaper options to keep your kidneys and liver fit. Au ni taka ni rani soli waka sama ya wikenda tō, me tō ka koni a dhawa ya ni na vanua ka sali a dhawa toka na nonda tō wekango, tamba tiko mai a, and dialysis ia sana wāsara tunga ia. Reda mande sana kambi tunga vai a wiko for the rest of your life. Is that what you want? Tōna vina katambeka ya sisenga, ko ia o iau mandanga tōna kāna nongu dō wakaungeti tu wakalewa, ndo wakaungeti o ngā wakate ki au, o wakananumi o te ngā wakate ki au, me o iawa wala tiko, bale tau senga nina vina kate me o na le ia dhawa dona vanua, au sali watu ia, Sali a dhawa tiko na vanua ka sa ia dhawa tiko kina na me o sali dialysis tu vaya. Au ni taka ni na soli waka sama tiko ia wikenda tō, mai lewena tiu ngā ia ni, na nonda tō I wasiningona, mo iawa lata, deona ngai dha lata. And avi toko ni ne Lincoln Heritage Life Insurance ka o nitaka ni tona vewaka en rati tiko kina, tona vewaka ngeti tiko kina, tona vi torulinga takawata tiko sa kua matangana kani tiko na kenda tō kakana. Rani moni madha mbeka, se ndo mbeka na songo tonge li sota kina tonge kani tuna kenda tō kakana, kakana kento ki lau kenda tō e rani tō sanga matanga, me lomani madhawa tō sa ngwani vinaka matanga, tō sa kakua matanga, ngā tuwa kui kento mena vi ka wau ia, me rani ngai muni madhawa. E aso na ka lawa ngai rani tōna dhabuta ia ni tō dhawi ka lawa e ni kina, me rani tō waka vinaka takatiko na nonda tō I tō waki ni mbula, while we still can. Waka nui ni vinaka tiko ani ni sa siwitanga no wā, e na rua sangavulu ka walu na miniti. Yawa lata deo nangai da lata, and a radio mbula ndo vata. Veitoko ni Lincoln Heritage Life Insurance, na kamani ni Life Insurance, kanga niti kanda na kaiviti Amerika. Nada mo sarama da mahuli kinendo na ng Life Insurance policy may ve Lincoln Heritage. Silang ayaw sa nagkakil ni Turta, nagkatil kabito ni Agostita na 2022, o sangir ta kasarabiri ni tauna. Nagkabi nga ya, kinamagaw siya nga ya, sala ko man na check. Sangat tali ni biara, sangat sarangan ni biara palilai. In time sarangan mai. So ang kaliwara ka tala tunda wala ko. Kuwertongko. Kau saya lo bengo kamu binaktak. Nakambani binakang ko na heritage link. Ni. Nangono binaka sarangan. Sangat tali nito na kaya. Wakatara tutu na kena. Baka na kena pepo wog dito ta. Kami so mi. Nakilaw kena tuimir na vaka. Isang tubi kena ilabuli waya. Indra samu kina kisi na ni marong kina ngona mojuri paling bula kakina kar takawado na insuang. Kaya sarangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance dodo nga e so mo na claim na loman ng usang bulka ba newa. Kaya sa ruwan ang baki o tinapulsing gaya na lenga, di ko na beba si oray. Dawi mati sa siyanga. Raw-raw sar na bakalew po mo na telefoni. Text mai kina mas seva walu-walu bandu at tolu-tolu walu lima e na kenay tutu mo matalalay.
E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengarabi. O ia ke tuna kenda tō kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tōna senga tiko ni nreiva, se senga ni waka motoka, kandau Dren na tutu beto seki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa sara, we tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua, merto wakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli, ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni ono toluva diwa ono saivarua. Erto ngarap talangan ni kena lewa sumburi ani nanomu yaya. Mai na nondro to stoa kena nomu mati ni katumba. Toka, kombala kene dame. Waka diringa lala, saba kangai waindono na yangona ena San Bruno Kababa. Na baba? Tukun talimay? Na San Bruno Kababa, ningali mai ni mai kitobule manda na ngandi kale busara. Ersama ibukan dina taga katalay taga na manggosa kaya na mga sakit tilibing garabi. Toka sarangan na lomundono di tao ng San Bruno. Wala kata na San Bruno Bot Station kaya nararana mga bukulewo na San Francisco International Airport. Puno pinakatalangan di Biwaraki. Kendo may bitala biruto ng walibiti. Se do may bitaba kibiruto na sanggay ng may kimerke. San Bruno Kababa. Ono Toluseva, San Mateo Avenue, San Bruno, California. Dola na bay singa man doon na koloka na singilevu, kinatinikan doon na koloka na bongilevu. Ito na ka, ausapa ka, nandarubi wasi juga nung kayo dabutan na bitalang ko na ngauna na sere. Sa doto lang nga son to. Pakay lalabaw suri nung gabo ka boka. Bata pa kani sabo lang dito po nando dito ka. No bita ni signal lalo to ko sunan gabo ka boka. So ba sini naket lalo tal na gabo. Ni Sambulo Binaka. Sama mai kawasayan in a radio bulando mata San Francisco. Darungodi na tulog kinabito na kloka na kama ni Moniti kinaborobuka bay kema daw ay Amerika. Hindi kinaruan na kloka na singalevo ni Tusi di kinaborawai bay kema daw ay biti. Radio bulando mata San Francisco. May kauti kanda vatamai. Boleh bilang tini Matthew, ni sawa kuskusibe. Isa, ni bula binaka. O se vivi mandango kina maulimat. Elay taka kina endona nito pakataka kanalilay. Yung leu kutaka pakatotolo. Ni bernir to yave ani na bulangi. Oi, o dia bakasanga. Erto pakasaka talanga ora to. Sarara saranga. Go enta so mga nakakana. Esen kita so manakena bakay nga takina olo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maulimat, 5525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veitar sarani kinanaba ni telefoni 12525 saiba vitu tolu 52. Ene kena itugutugu matalalay. Nungu chisu nungu banua. Dorongodi na vima maniono kinabitu ene kawni bugululu ve kemadawa California. Vei mamani ruane kavi kina tolu and a single ni lotilevu vei kemando ibiti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongwandi and Radio Bulando vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Watongo e rusanga wuluka vitu na militi me lima na kaloko na nondi wasi ningo na vata ne kavi vinaka ni tusi tendendai ne ketini karuni singa ni vulo se vitemba ni mbula ni mata vinaka mai au ni taka ni mbula vinaka tiko se venga ana vano ni sema tiko mekina na kavi ni kua ono ve wakambula tiko ane ve una isina mbose mbula vinaka yada rato sema sar tiko mai nanda vui level housing na kavi ni kua wakatelanga kina vikimdo ke sar na sema tiko ngori mai na Zion Shopping Center mai tabu ndombula vinaka vakalewa na sema tiko mai turanga Solomoni turanga mai muri vakatela kina ve na imbuka tuyoano ndombula vinaka sema sar tiko mai manodha no sorry nimbula vinaka vakatela kina ve jim na kete vakanui vinaka tiko ani ve kimni na kavi vinaka ni tusi tendendai ve kimdo kede sar na sema tiko mai se venga na vanua o ni sema tiko me kina na kavi vinaka ni kua ni taka ni mbula vinaka tiko o ni taka ni tosa vinaka tiko na kena garawi tiko ni tavi se tavi davanga en garawi tiko en kavi ni kua ni mbula vinaka.
Kabu-kabu ni
Radio Bulan Dua Vata, Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Purpura. Sema mai ngai waseyani.
Tatoka non rato mai ve wakamaro te ki tuko ni awi kianda na wikola ni ngauna vo ke tapua. Sa mai wata kina goe tini kandua na miniti me 5 na ka loko. Nande wasi ni ngauna vata ene kawi me na ka ni tusi tiende ndai ne ka tini ka rua ni singa. Levula September, daronga the mande. Vida ni tukutuku i adara tiko mai me lewana tukani na nande wasi ni ngauna ni rongo mai wal ni songo e na kawi ni kua. Matei tukani tukutuku ngo me baleta tiko ngana non rato singa mai the Kaundrabe. Singa ke the Kaundrabe, sena the Kaundrabe Day, and waka idhuri tiko se waka nanumi tiko, and waka rawai ni ka rua bula ka tolu ni singa, ni bula September. Waka rawai ni ka rua bula ka tolu ni singa, ni bula September, tiko tiko na tini na kaloko na mataka ki na 5 na kaloko, and e kabi, waka idhuri tiko, and United Methodist Church Hall, o ya na Ruan 25 Saiba, Giffen Avenue, Santa Rosa. Ruan 25 Saiba, Giffen Avenue, Santa Rosa. Besure tira ramba tiko yani mani ngole mai le usar na kani beba kamaro taki arto bakaro takatu da mai sota baka beba kani le utali tunga na ka me balitir na ngone na matapu vale na meke na singin ringi ke na beka tali so erto sa bakaro takatiko na komiti ni the Kaundrabe USA. Tokaro takatale bakaro wai ni karu sangabulu katolu ni singa ni bulongo na bulo September. Tukutuk nga ka Taraba tuku Kataraba go me baleta tiko ngana Fiji Day. Fiji Day na kena maru taki tiko na nonda songo. Songo ni Fiji Day na wakaidhuri tiko na ika wakarawai na wakaidhuri tiko na wakarawai e wakamboto wakarumbuka ki na wakarawai na itukutunga o ridho tiko ngo venue Southwest Community Park Ndua ono Diwa Walu Hearn Avenue Santa Rosa. Dua ono Diwa Walu, Hearn Avenue, Santa Rosa. Sota ni netball, na rakavi, rugby sevens, ke na volleyball. And na wakaidhuri tiko kina. Na idhuru se na registration fee membaleta tiko. Na netball and donan rau 5 sangabulu. Kim do na timi ni netball do na bia wakaitavi tiko, do bia mai wakaitavi tiko. And na sota ni Fiji Day and donan rau 5 sangabulu $1 na registration fee. Price money each and dono $1 na $1. Koe na ganga and na sota ni netball na idhobi wakarota tiko and dono $1 na $1. Wakatali tunga kena na volleyball. Na volleyball erto dida wakatiko na Santa Rosa Volleyball Club. Oti tiko ni singa ve kim do na timi ni volleyball ndo ne via wakaitavi tiko kina. And tinika 5 ni singa. Oti tiko ni singa na ka tinika 5 ni singa ni bulongona bulo September. Registration fee e $2 na idhobi ke waka ve kim do na timi koe na winitaka na idhobi and $2 5 Price money is $1,500. Runner up and $2 I labo be na koea ka sa rau tiko ni na vukea na sasanga ni namundo timi. No registration at the ground. Late registration after due date will incur extra $2. Ke wakando ng berata na ikatinika 5 ni singa ni vulongo donge bia waka me durna namundo timi na sota ni Fiji Day asa nando na somatalitiko in $2. Waka tiko and okotoba na ika ono ke ne ka vitu ni singa. Ka ono ke ne ka vitu ni singa wakarotale and wakaidhuritiko na Southwest Community Park 1698 Hearn Avenue Santa Rosa na netball bikim do na bia wakaitavitiko na sota ni netball do wakai vitartarayani ke meroni and vitu saiba vitu 5 vitu va ono ni bosotiao. Mo tokaro taktal mando na number ni telefoni ni meroni vitu saiba vitu 5 vitu va saiba ono. Te manda veta nona number ni telefoni na vitu saiba vitu rua tolu diwa rua va saiba. Ya na number ni tema na rakavi lewa vitu se na rugby sevens due date talenga na katin ka 5 ni singa registration fee $2 talenga na idhobi and $2 gona rugby sevens ninge vetartarani ke poni lutudir bekem do na timi do na bia vakitavi tiko kina vetartarani ve poni lutudiri ana taleboni vitu saiba vitu tolu ndua ono saiba ono walu
vitu saiba vitu tolu tolu dua ono saiba ono walu se wai skandawa e na taleboni vitu saiba vitu diwa saiba vitu lima dua dua. Na game tali tungani na tikin duango ke na nonta to bata na radio bulan do bata me na buke tiko na bebu ki tukani bikem do na bia bakai tabi tiko kina ke la nindo ren na nonda na numa na bika so e kadi baki tiko yani se vadava. Tuku katarava me maleta tungana ke na maro te tiko na ai ka vitu sanga bulu kalima ni ambake ni kornibuli na Andy Thakombau School. Andy Thakombau School 75th year anniversary. Maro takitiko e California, Elk Grove, kana wakaiduri tiko, e na okotoba na i ka tinikawani singa. Tinikawani singa ni vula okotoba, duanan raunan dola na i dhuru, te ka wutiko na songo e na wana kaloko na kavi, ke na tinikandua na kaloko e na mbongi, kana wakaiduri tiko e na Armand's Palace Event Hall, Rua Tolu Saibandua Longport Court, Elk Grove. Adults only, formal attire, island menu, dinner and drinks, live entertainment, na e tukutuku mataila lai, we kem dona vina kata na tikite, doge vi tartareani ke vani mbiu mai wai, na taliboni va, dua, lima, rua va, lima diwa vitu tolu. E hana va, dua lima rua va, lima diwa vitu tolu, seo Anissa Billings, e na taliboni rua, saiba diwa, lima, saiba vitu, ono walu vitu. Biu talitungani na tikindua and Radio Bulandua Vata Facebook page. O te utingani tukutuku, wakaiduri tunga o tomana tunga na kere, nito kere tiku ani na Radio Bulandua Vata, kere na Christian Media Ministry. And na sasanga tiko, me laki wakatau dhokataki tiko, na yaya, wakaliba, na yaya ni veitamba, kena waka laki waka soko muni mai ni tukutuku, kana wakaitabi tiko kina o Gabby Ambaringa, se o Kelepi Ambaringa, e na laki ko te tiko mai waka waleka weekenda na Feast of Tabernacles, Ronondolu Rusanga Bulukatolu, mai Jerusalemi. Yeah, na ngandrebi tiko na yaya me na top of the range, high tech. Se ka kere tiko kina na nomani bibuke, ke wakao ni rawa ni nandondolinga tiko mai na ke kere malu mongo, me waka ni rau ni ndangai mai wasia wata kia tiko na wika e na laki kota mai weekenda na tukutuku, na tamba, na talanoa, ka na laki waka soko muna tiko mai weekenda o Gabby Ambaringa, e na nona na laki waka muri tiko na Feast of Tabernacles, Ronondolu Rusanga Bulukatolu, ka waka talinga kina, na nona na laki waka tarongi tiko mai na wakanda, na wuka tiko yani, na laki tiko yani nei lako, ka wuka tiko mai na wangabuka na Fiji Airways, mai Nandi direct flight ki Jerusalemi. Matai ni ngona mena gai ava tiki nongo, na ken i tala no ero ni ndan mai rongo ava tiko na Radio Bulandua Vata. Ngan revi tiko kina na nomni beibuke, nomni ndondolinga mai, sa vola ili sar tiko na ilavo, e ngan revi me rauni na laki voli tiko kina na yaya, paka liba ngo, de ke laki tu, se angani saura rawa, sa vola ili sar tiko na ilavo, me rauni na laki todo tiko kina na venga ravi ngo, and Christian Media Ministry ke na Radio Bulandua Vata, ke wakai rauni yun ndondolinga mai kina se mania se burabura dhavo ni wakai tiko mai kina, ka maro takindina na nomuni ndondolinga mai. Viki mundo Amerika, rauni ondo zel mai kina taliboni va 25 walu vitu diwa, ono va vitu walu. Oyana va 25 walu vitu diwa, ono va vitu walu, na namba ni Mrs. Titilia Naitini. Kia ka rauni uni zel mai bua, update tiko mau koe, wakarita ka tiko mau koe, na kawini kua sa toso pina ka saratiko na dondolinga mai, ka se lakutungani na kere se botok nga wakalilai sara, na ilavo me rauni na gaila ki tōdoko kina na yaya ni Vengaravi, me rauni na mai se ama tiko kina, da mai rongoda tiko kina na itala noa wakamuri tiko, na videos na itamba kana laki mbiu kia tiko mai. Member leta na Feast of Tabernacles, we kia muni kia saro ni na dondolinga mai kina na mbiu tiko na idhamuni kina na credits, na ngone ndo uoti kina na kina wakarita kia ndo na videos, ndo na yalo ya pala, da na liri tiko na credits o ira kia the karawake tavi kina. Gore na wanua na ngai tambaki kina na idhamuni, ka ndo na itukutuku, bitara toka mai o Gabby ni na ngoe na ngai mbiu bata kia the, na ndo na video, kana laki maruru itu, na nonda, na tambana
ana ni wali tukutuku mai witi sena archives sena Ministry of Information. O yana wanu ena laki yadho kina karena nge laki sarabatu na wekandara laki sarabatu irana lubeanda irana makumbunda nonda kawa na tukutuku ni venga o nongoa se na tukutuku mataninda vui kanda wakana mata tikina. Ko e usret ki mni talitunga kina e na ono na kaloko ke tona vital no tiko ni kina e na kavini kua ke rauna turange ruango. Gabi Ambaringa, kawakatelinga kina vi talatala Mikaele. Pastor Mikaele Mundri Langi ni Busutiau. Talatala Mikaele Mundri Langi na National Director ni Fiji Christian Embassy Jerusalem Fiji Office. Ke tō na vital no tiko ene kawini kua e na ono na kaloko. Ninge nana makitiko mai kina libusar na kawakatelinga tiko na nomni taro ni na via taronga rao talinga ni bola mai mena ngai tarongi kina rono turangai ruongo ena ni tō vital noa e na ono na kaloko. Salima dono na kaloko e na Radio Mbula Ndovata vinaka wakalevu na sema tiko mai e na kavi vinaka ni tusi tendendai wewa kambula tiko yani e na sera katarabo go vi Solomon ni turanga mai muri ke mdo ke sara na sema tiko ngori mai na Zion Shopping Center nimbula vinaka au kilai ndumbeka na lenga e tiko e na nongu na screen au reda tiko kinongoa na edhamuni me wakani senga tiko ni toso kau senga tali tiko ngani au reda vinaka ni kina na edhamundou na sema tiko mai ne kawini kua na yadhanga o reda tiko ngo wakambula tiko yani ve unaisi na mbose nimbula vinaka mai na Ndabui Level Housing ndombula vinaka mai na Zion Shopping Center mai tawua wakatelinga kina vikimdo na sema tiko mai ngori mai manodha na usori mbula vinaka na imbuka tiono ke tale mbula vinaka tale ke kimdo ke sar na sema tiko ngori mai na TV Road mai kinoya wakatelinga kina be kimra na vita dini la saruse toka ilangi ke rabu toka ilangi wa buta rusema talitunga mai mbae na kawini kua drombula vinaka. Sipi,
au wawili kai sotale na itukutuku o le buka sangara. Ka baka tarungi reso. Kau mani taura sara en duana labe-labe ni duana baka nindi ke kayadana na itukuni ke matabatudo. Era to wabala e sona turanga ke na maramanindere. A kota batakaya na ibukan dinindi na iso me tokona na nondoto italano. Nigay na makamay na toso ningaw na kay City Benny Raturlan and a basing of Bukalulu ni 7 na ba and a tini na miniti. E viti ni 7 na tini kadua and a tini na miniti. Na makamay and a radio Bulandoma to San Francisco. Mikauti kenda batamay. Senga dina ni karaw-rawan na daka-daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta takatuna bengarabi o ia ketuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tikunin driver se senga ni waka motoka kanda u dren-dren na to beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto taladeani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa sara. We tartar ngayani na taliboni diwa 21 toluwa diwa 11 saivarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli ena kenagona to tolo tua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Diwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni Diwa 21 toluwa diwa 11 saivarua. Erto ngarap talanga ni kenalay waka suburi ani nanomu yaya. May nanondo to stoa kinanomu mati ni katumba. Toka. Kombala kene dami-dami. Waka diri nga lala. Saba-saba kangay waindono na yangona na San Bruno kababa. Nababa? Tukun talimay? Na San Bruno kababa. Ningalimay ni may kitogule manda na ngandi-ngandi kale busara. Ersama ibukan dinataga katalay taka na manggosa kaya na mga sakit tilibing garabi. Toka sarangan na lomundono di tao ng San Bruno. Wala kata na San Bruno Bot Station kaya nararana wang gabukulewo na San Francisco International Airport. Kuno binakatalangan di Baywaraki. Kendo may bitala-tala biruto ng walibiti. Se do may bitaba kibiruto na sanggay ng may kimerke. San Bruno Kababa. Ono Toluseva, San Mateo Avenue, San Bruno, California. Dola na bay singa man doon na koloka na singilevu, kinatinikan doon na koloka ang bongilevu. Nungu chisu, nungu banua. Dorongo din na bimaman yono kinabitu en akabni bugululu bay kemadawa California. Bay mamani ruwa na akabi kinatolu en a singilevu ni lotilevu bay kemadawa biti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Rongode na Radio Bulandova ta San Francisco, me kauti kenda vatamay. Bula binaka kini Matthew, ni sawa kuskusibe. Isa ni bula binaka, o se vivi mandongo kina maulimat. Ele taka kina endona nito pakataka kanalilay. Yo leu kutaka pakatotolo, ni bernir to yave ani na bulangi. Oi, o dia bakasanga. Erto bakasanga telanga orato, sarara sarna. Go enta so mga nakakana. Ese nita so manakena bakay nga takina olo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maulimat, Valley Marulima, Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veitartara sarani kinanaba ni telefoni 125 saiba, vitutolu 5 and kena itugutugu matalalay. Onggo na Radio Bulandoma ta San Francisco. Me kauti kenda vatalay.